بسم الله الرحمن الرحیم. یلی تماشاوانا روکی جامی کی روژا اینی تجه انسان بونه چونه کشور المجا خطبه بکن و چقدر چه زمان خطبه تی و المحراب النرن سیدان نلو داره یا سیدال کره ملال کره وکنگی وره کنگی فلان بیوان وقت خطبه تگره اندی خطبه وره خونه گره المج بکن نبی سیداجی tam ve esnaf kadar ki vere cami o dikeve nahoş dikeve ne kadar vere cami mesela o haya cemaati şeyda tine ver hasıl o cami be melay idit bin bela ne bin var hasıl dua esnaf da yeki din derbaz ve nere karabalka millet te cami de bir çıkar balka ve bir ola matne hutbe bikun o şeyda ملا نل ودره امجی وی خبر دادن ادوی که آزارم خود بجارب کنیم هنگ جید خیلی داره لو جا در جی ته در جی سیدا جی ملا جی علما دینی هانه تاری چه کی و هنگ جماعت جی بنا ولا برا او هر خود بخوینه کاد بیش فلان neyse یک دبی هرج بونه خود برا او هر خود بخوینه دبی و قنام شغل مجاب کن درن دبی ایش کاری مه bir dini anı cibel xud ke şaşkı deseri xu o düşe ser minberi Berat giş cami daye lêdnere kavê viya bêçê dibe gelî cemaetê baş goyok bidin min dibe Xwedayê Teala we ji zilam û pîlekekî aniye dinyayê û Xwedayê Teala we qewm çêkiriye însan hen irq ziman ayrıye irq ayrıye hatta رنگ چرم انسان آیریه سپیه رشه و اسمره و سایره گره اون جهابرا تحمل بکن حق هابرا داغاز بن حق افدو نکن تجاوز حق افدو نکن حقی کی هبه حقی و حق زمانو گره خبر ده گره حتی مذهب چه بونش مذهبی چه گرت نعاشبی مذهبی چه بگل چه حزبکی و دبی خدای تعالی و زنگین و فقیر چکریه یک شبو اداره دنیا ورکرنی تف zengin bin nabe tef fakir bin jinabe rekin ki işi be idare dünya be ama esası vi buna ku zengin şükür bukun Rabbi alem era o bu peri xu hem ev bukun hem jil fakire var rahme yetime var rahme şefkat bikin merhamet bikin işi insana bikadinin ama azbala o demek ki un çıkka zengin de bunun hakka tamadı ben hakka çavel mal dünya çavel peri işçi ve edbi شكر مكر بابا تنه دبي ودبي الفقير اجنيرم خدا تعالى فقيره تشكري جبوك صبر بكن اما الفقير اجنيرم صبر جي لبا فقيره تنه چما زنگينينم چما پرم تنه چما فلانه چما بيوانه شكله و انسان شكله و اما مالسف القلب اجنيرم تعلق بانسانيتي بفتنه وعلاقه ومسلمانتي راسه وانتين جامعه دچن اما نوم بخبره خدات کن نوم بخبره حضرت محمد مصطفى کن و نون زانه کنچما لمشت کن و نزان کنچما روجی دکرن یعنی هیچ شی و عقل و دنیایه هذا سکتر بن خطبه قدیا رابن شورا لمشت کن سکتر بن بلاون درن در بهارن یلی تماشاوانا خطبه میرکی دین ابو و آخوندیه از بم عبرت کی تداهیه ایجا که اون دبینچه اثر درج ناکم شیروه ناکم یعنی مرکه میدین حقلیه یا خود حقسزه اون تا ببینن دخیر و خوشیده اون تمام امانتی خدا بین